افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. доно бо шикани гӯй ба чӣ сабаб ҷанҷол кардани гунҷишконро аз куҷо донистӣ? пурсид подшоҳ. дар қаламрави шумо, гуфт духтар, чизу чораи бечорагонро кашида мегиранд. онҳоро азоб медиҳанд, ба онҳо рӯзна медиҳанд, лекин ба ин ҳеҷ кас коре надорад. ба падари ман аз падараш як боғ мерос монда буд. ҳамсояи мо ба падарам тӯҳмат карда он боғро кашида гирифт. падарам ба қозихона давид, пеши вазирони шумо омада арз кард, лекин ҳеҷ кас ба гапи вай гӯш надод. ҳама тарафи бойро гирифтанд. бесабаб нагуфта буданд ки даҳонаш каҷ бошад ҳам гапи писари бой гап. шумо хат карда навиштаед ки мулки падар фақат ҳаққи писар. ин гап дуруст, лекин ҳукми шумо дар рӯи коғаз мемонаду одамони шумо кори худашонро мекунанд. подшоҳ ки ҳеҷ вақт аз ҳеҷ кас ин хел суханони талх нашунида буд, дар ғазаб шуда хитоб кард. ту агар ҷонатро азиз донӣ, аввал ба саволи ман ҷавоб деҳ. шумо дидаед ки гунҷишкакон дар шохи дарахт дар болои лона ҷанҷол сар карданд? ҷавоб дод духтар. яке мегуфт ки ин лона аз падари ман мерос мондааст. дигараш мегуфт ки ман зӯраму онро аз ту мегирам. ту ҳеҷ кор карда наметавонӣ. барои фаҳмидани ин ақли зиёд дар кор нест, шоҳам. подшоҳ дигар ҳеҷ чиз нагуфта, духтарро ҷавоб дода, вазиронашро ба наздаш фарёд кард. ин духтари бешарм ҳамаи моро муттаҳам кард. бо ӯ чӣ кор кунем? ӯро ба занӣ гиред. зани шумо ки шуд, канизи шумо мешавад. чӣ ҷазое раво донед медиҳед? гуфт вазири дасти рост. ҷазояш ҳамин ки ба болояш боз малика подшоҳро ба занӣ мегиреду духтари оҳангарро ба вай каниз карда мемонед, гуфт вазири дасти чап. малика подшоҳ бо ҳусни беҳамтою ақли расои худ дар тамоми олам шӯҳрат ёфта буду талабгоронашро ҳадду ҳисоб набуд. эълон карда буд ки якчанд саволу якчанд шарт дорад. ҳар касе ки ба саволҳояш ҷавоб гардонаду шарташро иҷро кунад, ба ҳамон кас мерасад. агар натавонад, ӯро ғулом карда мегирад. бисёр ҷавонҳои нозанин ба саволҳои малика подшоҳ ҷавоб дода натавониста, ба ӯ ғулом шуда фахр мекарданд ки ғуломи малика подшоҳ ҳастанд. маслиҳати вазирон ба дили подшоҳ алам андохт. вай ба хонаи оҳангар хостгор фиристода бо зӯрӣ духтари оҳангарро никоҳ карда гирифту ба духтар гуфт. ту ҳар чӣ қадар доно бошӣ, лекин муносиби ман нестӣ. туро барои он гирифтам ки малика подшоҳро ба занӣ гирифта, туро ба ӯ канизаки даст обрез карда монам. ин хаёли хомро аз саратон дур кунед, гуфт духтар. малика подшоҳро гирифтан осон нест. шумо бар инҳоро ҳазор таъшон рафта, ба саволҳои ӯ ҷавоб наёфта, ғуломи дари ӯ шуда гаштанд. подшоҳ ба ғазаб шуда ман ба ту нишон медиҳам гуфту донишмандону пирони хирадмандро ҳамроҳ гирифта ба мулки малика подшоҳ равон шуд. рафт. саволҳои малика подшоҳро шунид.
هرچند با دانشمندان و پیرانش مصلحت کرد، لیکن جواب گرداندن نتوانست. او را غلام کرده به جواز کشی انداختند. 2-3 روز نگذشته پادشاه را معزه‌اش رفت و نامه فرستاد که وزیران اگر ششتگی باشتان خیزتان، خستگی باشتان براه درایتان که من پادشاه شما در بند افتادم و یوغک در گردنم سحر تا شام جواز میکشم. دختری آهنگر نامه را خوانده، لباسهای مردانه پوشیده، شاف به میان آویخته، قمچین به دست گرفته، اسب سوار به سفر برآمد. چند روز گشته به مملکت ملکه پادشاه رسید و دروازه قصر او را تق تق کرد. دربانها دروازه را گشوده پرسیدند که او کیست، چی میخواهد؟ دختر گفت من آمدم که به سوالهای ملکه جواب گویم و شرطش را اجرا کنم. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان.